Ассалаумалейкум. Уалейкум, қандай? Жақсы. Қашан шығасың? Бірінші. Қызсың же еркексің? Еркек. Қызсың ғой я. Еркекмін. Жаңа қызсың ғой? Еркекмін. Қана көрсетші. Мына. Oh, I hope someday I'll make it. Точно бірінші классың же 11-ші классың ба? Бірінші класс. Молодец, жаштар бат чоңой отыздар. Blue Chanel. Ба, азамат жо. Шумариба тышып па? Тышып қандайсың? Эмне болуп кетти? Жашыққа болып жаңалық бар. Жана ютубта біз ташабыз қой шуны, шуңқар азамат дегенчи прикол. Байнелерби? Ошо бір гиф уюштурат. Койчу гиф деген. 30 000 подписчиктен өйдө. 30 000 подписчиктен өйдө экенби? Эмне белектер бар экен? Алар жана биз келин булай берди, капкара болгон. Келин ба экен? 4 үчтүк, а? Ошондо экен главный приз. Умурага поездка экен. Мына жанагы телефондун артында 3 теши көрүнө эле. iPhone 11 Pro. Ошондой берилет экен. Мен спонсор болсом, тиги магазинди кошсом, аялымдын магазинин кошсом 30 000ден өйдө подписчик келет экен. Өйдө. Мен качаман да. Да, качал. Ошону айтайын деп, ти торпокто бересиң? Шаарда кайсы топурду айтып атасың? Ти торпокто болгон балаң бербейсиң, мал кезинде чыгат. Ошентип кетти. Катыда тур. Качан башталат экен ал гиф? Бурсу күнү? Всё. Атып тур гифке катышам, сен тур. Атың берди кой. Козолсың? Жок, кайсы болмос. Жапчет. Козолсың? Жапчет. Сен козолсың? Кайсы айтам, жок. Amo козол кene. Акча колдун кири, алгын досум билип. Козолсың? Кайсы. Сен да козолсың? Кайсы. Сенчи? Жок, кайсы болмос. Amo козол эмес кene. Биз козолсак. Unutma bir ok bul da solu barı konuk. Açu kezde